Bir jerip çıqabı indi bütün hocalıklarına da qarab. Yalga bir barıp bir galap erip çıqabı. Anda yan var bulamı. Yeter bizans. Qarab bizans. Kägäyi. Негиз кожалыгы ол игенчилик болмасын, тирлекчилик болмасын, барысы буенча бүгүнкү сөкүнү нык аягында басып туруп, алга таба турган кожалык бит инде. Шуңа күрә менә карап китсәгә ашлама туплаулары бик көчле бара. Техника паркына керербез. Андагы үзгәрешләр кеше өчен ясалган мөхитләрне карап китәрсез. Тирлекчилектә эшләсә эшләр яхшы гына бар анда, но бик күп адымнар белән бүгенге сөкүнне тонна 800, тонна 600 итеп көнгә сөтне узган елга караганда күбрәк сава торган хуҗалык, кичкенә хуҗалык булып тора. Республика ике кайткан иде. Икесе дә диктеге уңай отзыв белән түгелләр, янә Замирашевская әйтеп алды, тракторны хуҗалыкта ялгыш эшен эшләде, төзүче эшен эшләде, җир эшкәртүдә катнашты бу трактор. Өзен уяктан күрсәтте. Басу башында сыйылчык номерче чыккан, бер чыкмаган. Аны эшләй торган заманда түгел, торады икене алды. Берсе 82-ге, берсе 12-дә 21-дә. Быел инде шул ашама салонына механикалаштырып, семинарда не юк бит инде проблема. Теге шундый нигә күчәргә. Бу шәшкешләр шәшү тирәнлеген то буенча, мелкосеменный әйбер шәшү буенча үзләрен яхшы рекомендовать иткән әйберләр шәшкешләр. Прицепчик кирәк түгел бит инде. Бер генә кимчелеге бар инде, теге бункерлар кирәк. Шуңа күрә механизированный ашлама салуда кирәк инде. Бүтән проблемасы булырга тиеш түгел. Алар Үзгә мисал өчен 82 белән 50 гектар шәшә икән, муеннан җиткән. Икесенә бергә 100 гектар шәшә икән, безгә җитә. Бу вакытта мондай ашлама тору Узган ел алган вакытта бу язга таватын 26 алды. Бүгінгі сөкінде районда дүрт құжалықның бұл уровенде өтіп кеттілер. Біздің тәләпінінде өтіп. Біздікі негіз құжалығы, ондан соң енді Нұр Ташқан, ондан соң Нұрбаян һәм Әнәк. Şimdi bunda yeterli küremde. Publikada bu sort kaderus ite. Bilgilendik bit inде mi? Bilenkada alay. Tamam bir kabatаны nitip tursanız da maşallah doğru kilmeyi. Halman sonuçta bunun tecrübeyi ve toplandı bit inде. Tırlar белән протрашный машина һәм опрыскивательләр ремонтын башлайбыз. Неше дигән вакытта безнең апрельнең 15-ннән соң агылу машиналарын һәм семен агылу машиналарын һәм агы септиру машиналары бер яңгысы була. Күпмелек синең рацион күпме сөтте? Рацион. Сеше паралар. Yok, bilmem sеше para. Күпмелек сөтте синең рацион эштән? 18-ге. Ha? 18-дән барабар. Ой, сез бит нигә белән барасыз бу? Yo, benim razılarım, evlerim var. Bugün siyah bizden. Oylar, rasyonu Kada firmada şutla baytırız. Бар унан да эшләп куелган. Ярамайсың. Яра. Ne bu da o. Tabii prestantır kopir pırmay bitinde. Mesela o da kısıp şarapızda bu da laga beraber. Bir gel kitayın aslında. Buna ekstra da anektaga deymi? Ekstra da değil. Başka yerde yok bizim. Agrafirma kuruluşlar. Bir Ənək agrafirmasında həm sanal qoxucaqlardagına köpmədir küləmdə közgə kültürəmə. Həm şuşu yollayılğa şaqlı barı bir anın şeker zarfası ösümlükdə köplə tutlanğan определейтіп olğan edək betində. Şuşunduk көрсәткечләр белән ул yollayılğa şaqlı bizning buldu uzgan bu 2019 yılda oңышлыгында da. Менә bu yılda aldık. Bu жаңа yılda çaqlı alıngan neler? Ösümlüklerinin содержание сахара. 21'de 29, менә 2 basıında. Ne için degan so'rov tuğası var 5 sentyabrda seçilgeni hem причистlik meselesi. Rayon boyunca bu ko'rsatkich So'rab, agar de bilmadi ekan, azima shishar ekan. Negiz xo'jaligi. Negiz xo'jaligi. Qani endi sot 8 tonna. Nur. Biznikilar bitin. No endi kechagina bitinde Avul xo'jaligi ministrligi o'tkazgan yig'ilishda da aytildi, buni olov masalasi bo'yicha. Faqa belgilab qo'yilgan o'zingiz. Bunda bütün kişi olsa Seminarlar var. Emin kimde zakonlu seminarlar var. Onlardan alıngan Kirelmege açık negir soralıp, o bayısın çeşkişi. Biz onun Ya kaça
Bana sakın bak, apat parayı mı? Şeker mi dersin? Tanışa qarayma. Erten gelip Bire turgan neyi var? altın şef. Hurmatli jamoat, men o'zimizning yerlikdasini ko'rib mashhad. Salamlayman barlig'ingizni da. Ham endi yaqinlashib keluvchi yangi yillar bilan tabrik etaman. Ayyan. Alдағы yılda oңышlarыбыз біздің қожалықныкыда, Шулайық районныкыда яхшырақ болсын еді. Шоның нәтижесінде район халқын әйбәтірек yaşata алсақ еді. Bu тұрақ хақында 17 жылда эшләдек біз мұны қосып. Где-то 11-12 миллионға түсті бұл. Бүтін әйбірсі білән қымбат болмады. Алай. Балтачтан апайтты 100 баштана. Аларны кірттік енді башта. Менә хәзер булар арасында мөгезләр беренче бар, алар үзебезнеке. Чиста тавынларны хәзер монда кертәбез, потому что булар буазланып, ташланып мондан чыгалар бит инде. Теге малны азайтмау өчен бу торакны суытмау өчен инде. Читтән танап кайту буенча аның инде плюс яклары бар дибез без лейкоз, минус яклары акча. Аннан соң инде безнең условиягә икенчерәк аларның асырау, алар инде утардан, атырактан чыккан маллар түгел. Без буларны быел лейканы чыгарып йөрттек. Башта чыккачтан үлән дә ашый белмиләр инде. Әгәр дә менә без шишмәне карадык бит инде, алдагыда аларда кебек атананы үстерсәң, үлемне булдырмасаң, үзеңнекен үстерү бердән начар түгел. Әҗәйбәтрәктер дип әйтәсем килә. Allah versa, meni de fiksiyonu da miraç. Közge Allah versa, çip sisteminden bir firma olacak. Leykoslar, Sıyırlar. sıyırlar. Bu tıkırlarda konular yine bana. Boğaz'tan amına ne var leykoz? Aynen. Yani biz olatmışı vermeyeyim. Ayın ne? Ona göre oldu ki stopratın bütün malda biten mi? Sıyırlar. Sıyırlar sistarı biteyim. Sıyırların şistarda ondan sonra balgan şistarda var mı? Yingler. Evet, dinamikim var, ana şu 10 tonlara çıkarsa satın. Realini Allah versa. Şuna göre Allah versa deyim. Allah versa, şu gayet balık hareket etkende. Vallahi değil. Kişitirliklerini bu seyir bilen tekşiremiz bitinde Aktanış agrar firması bilen pek yaxşı anlaşılıyor taxalı. İminnet devletleri seyirler birye basıp durgan mısır kubisinden çıkarlar. Buna enek agrar firmasının Kırkayın Töve firması var, Eteş firması var bitinde. Bunlar ikisi de gel çista tonağına jıyılgan, çista tonalarına jıyılgan firmalar. Hocalığında, neyiz hocalığında evet prodüksiyalarlık ne vardır mı? Analiz. Olma gerekirsin. Olga gerek şuna da önemli. Yok. Sa tekniği bir bu işe kilo 200.